Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, reka twongere tubifurize ibihe byiza mu byo mukora, inzira mucamo, iterambere, ubuzima, ubukungu bwose, nta kindi tubifuza nuko mugomba kugira ubuzima bwiza, kandi ubuzima ni ubuzima bwiza, ni ubuzima buzira umuze, n'ubuzima bufite ubuzima kandi nyabuzima. Aka kanya rero M23 yasabye FARDC ndetse na Wazalendo kwitiza amaboko. Ese wakibaza ngo bimeze gute? Nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Buvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe komeza ukore subscribe, ukoreshe yamaze ibiganiro byacu na documentaire byacu bigiye bikugeraho umunsi ku munsi. Umutwe wa M23 wasabye abasirikare bo mu ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo kwiyunganaho bagafatanya urugamba rwo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bubi muri rusange. Uyu mutwe biciye mu bavugizi bawo washinje Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ndetse na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba bahuriye mu mugambi wo gukorera jenoside abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge, yiyemeza kandi kuburizamo burundu. Ni umugambi kandi M23 ivuga ko bariya ba perezida bombi batangije bagendeye ku makuru atariyo avuga ko mu karere k'ibiyaga bigari haba hari gutegurwa kubaka ubwami buzaba buyobowe n'abantu bo mu bwoko bw'aba-Nilotikezi. Uyu mutwe kandi washimiye abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bamaze kwitandukanya na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iy'u Burundi bakawumokaho, umenyesha kandi n'abandi babyifuza bose ko amarembo afunguye. Nimuze duharanire ubwigenge bwacu, nimuze turwanye ubukoroni, ati nimuze rwose turwanye jenoside iri gukorerwa aba banyekongo bintu wanyu. Liyetona Koloneli Wiringoma uvugira igisirikare cya M23 abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko ARC irashimira bamwe mu ngabo za FARDC n'abiyita Wazalendo banze gushyira mu bikorwa umugambi wo gutsemba abatutsi ndetse wa Perezida Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye Evariste mu gihugu cy'u Burundi, bagahitamo kwiigiza na M23 cyangwa se AFC. Yunzemo ati IRC irashishikariza izindi ngabo za FARDC na Wazalendo kwihuza na M23 AFC kugira ngo dufatanyije hamwe dushoboye kubohora abanyekongo muri rusange baangamiwe ni guverinoma ya ntibindeba y'abajenosidere kandi itemewe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cya FARDC bikunze gushinjwa ko ikunda gufatanya n'ingabo cyangwa se n'imitwe itwara gisirikare ya FDLR. Uyu mutwe kandi nawo ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa amateka y'uyu mutwe nuko ni umutwe wasize, bivugwa ko wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Aba ngaba basize bakoze jenoside baza gutsindwa n'abari ingabo za RPF Inkotanyi, maze bikorezwa utwabo barahunga birukira mu mashamba ya Kongo. Nyuma y'imyaka rero baje kugenda bihuzahuza bishyira hamwe kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa Repubulika y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iyi FDLR rero yakomeje gushinjwa kwifatanya ndetse no gutera ibitero bitandukanye leta y'u Rwanda, ikaba yaragiye ishinjwa gutera ibisasu bitandukanye, ikaba yagiye kandi ishinjwa n'ubundi gukomeza kubiba amacakubiri na jenoside biciye mu bayobozi bayo, biciye no mu bikorwa byayo bitandukanye. Nyuma yaho kandi FARDC baje kujya bayishinja ko ifatanya n'uyu mutwe wa FDLR mu kuba bafatanya kurwanya leta y'u Rwanda. FARDC nayo igashinja leta y'u Rwanda kuba ifatanya na M23 kuko M23 ni umutwe uharanira ubwigenge n'uburenganzira bw'abanyekongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge muri rusange, bati n'abatutsi
abo batutsi ni abanyarwanda bakashaka kubikiza. M23 rero nayo yaje ikora mu matama ndetse no mu nzara zayo, bifata igikoresho ati tugomba kurwanira mpaka duharanira uburenganzira bw'abanyekongo. M23 kandi yaramenyesheje abarimo ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza MONUSCO ko ntacyo ipfa nazo, ivuga ko ikibazo rukumbi ifitanye nazo ari uko zihuje n'ihuriro rigizwe na FARDC, FDLR n'abarundi, izisaba kwitandukanya naryo muri rusange. M23 kandi yavuze ko inyuma y'iminsi mike yigaruriye uduce twa Minovana Abweramana two muri teritwari ya Kalehe ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe kandi uvuga ko ingabo za FARDC ingabo za RDC na FDL n'u Burundi zirukanywe muri turiya duce iteze ikibazo wiyemeza kuzisanga iyo zituruka, ukazisiga kure cyane, ukazirukana mu bice byose bishoboka bitandukanye. Uyu mutwe wa M23 rero ukomeje kurwana mpaka ukarwana kugira ngo urebe ko washyiraho ubutegetsi bwiza bubereye abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda. Komeza ukore subscribe ku biganiro byacu tukugezaho bya buri munsi, nibikunda naho ubutaha.